tše dingwe di re maphodisa a tlalile gore senokwane se humanego se le molato se phonyogile kgolegong ya Matšaši. Shane Maseko yo a latofatšang ka melato ya bobedi ya polao nakong ya Yeah. Maseko o be a ile a swarwa ka kgwedi ya Dibatsela mme bjale o be Hey. Easy, mate. Skachuna lele. Bona bra. Akatlalandri. Understand? So tshwantsha le Sepedi mantshaka. Mathola. A da to tswa mo o sa lera. O nka sa teacher mo fast. One fuma. So ntshe. O transile mo teka. Yeah. Shit. Oh, vala right. Ngadi ki. What time? Ngadi ki mtama. Sorry, non trek. Usho. Kita patla kain trek ke kisah mar dia tu berada kali. Kita problem. Bona bro, I'm all about peace. Understand? I'm going to go stop. Tu n'as pas à toi, maman. Готово, my folk. So, this is the house. I'll teach you the I'm going to it was nice meeting you. Sure. I was squeezed with the right, throw a jab with the right, yo was with the right, I'm a right hand man. You was squeezed with the right, throw a jab with the right, yo was with the right, I'm a right hand man. I was squeezed with the right, throw a jab with the right, yo was with the right, I'm a right hand man. You was squeezed with the right, throw a jab with the right, yo was with the right, I'm a right hand man. Ciao, be kinahana gore nna o wena le mogadi re ka ba le polelonyana. Yeah, Thabo, unali information e re tletse. What kind of information? Batho ba bolela. Yes, Thabo, people do talk. All right. Ke kwele ka mabarabara ya office nna gore ga botse ga se wena se papadi sa sehlopha ka mogobedi maganang ka bona. Yes, and we like having everyone play in the same team here. Ao lebege jaaka modiredi o e le gore mme re na le ena dikgopolo tša rena. Yes, Thabo, and you know we have high standards for our employees. Thabo, ube o re botša maaka, adding 12 hours to your timesheet all this time at our expense. Yeah. I don't understand. Le raore le nahana hore nna nteke le utswetša all the time. No, guys. Thabo, are you aware that we track your computer every time you log in and out? You do? Yeah, we do. And bona mona Thabo, rena le wena e setse e le mengwaga re tsebana monna a ke nyake se e be ntho nngwe e kgolo goba e feletse e fitlhelela go public goba e lebega o kare re nyaka go dira o kare o disego pele ga batho. Yes, Thabo, we are not trying to nail you on the cross here. Ne ke nagana monna Thabo man gore e ka ba ka gone if we tšea break. Break? Yes, a permanent break. A ke kwešiše gore le permanent break. Go dira a long story short monna Thabo. You're fired. Yeah, we are not cancelling your policy or something extreme like that. Wena o ka tswela pele gore ke insurance ya gore. Yes, because we still consider you as our valued customer. Yeah, for sure. Hey, banna. Le khonne go kry registration number ya cashier. Yeah, no, registration eo re kreile e bile se ke file maphodisa mo local. Okay, that's a relief. A se yona tipare. Mona shu. E fela. Wait. Go pela boela morago.
Kanyane fela. Okay, stop. Play. Ashu. Lebon. Eng? La mona Mthako. O tsutse ka shopong. Wa man Mthako o tsere map man. And detective, Mepo, o tshwana le Mepo o le o go rekileng ha ne re tla soma re tla mo police station. Ke Mepo wa village. So le rara le GPS. Hayi suka. Detective. Re ne le yona man. Asase a gone le network around. Hayi. Mara Mthako o tla ba dira eng ka map wa village? Ana GPS. Bona village ke kholo bokakang. Well, in a less than 20,000 ya population, but then you know well nnete ya stretchanyana. Detective, ke nagana gore go tla ba le a few people ba ile gore re tla gona ba interview mos. Ne. What the hell is going on in here? Musima! Damn it, Thabo. Oh, woman, Musima, not again. Woman, not again. Thabo, Thabo. Out. Come on, Sima. Come on. And then see me. Maseko o nyaka mabapi le dipolao tše pedi ka morago ga teko ye nngwe ye satane ya atlega ya bogodu sebakeng se sengwe sa sešego. O ile a tšhaba kgolegong ya matashe pejana bekeng ye, empa ba bogolong ba dumela gore o ntše a le sebakeng seo pejana le kgolo. Maseko o utsweditše lebenkele la sebaka sa Bibo mme o ntše a tšewa bjale ka motho yo kotsi gape ebile yo a itlhamileng. Maphodisa a KwaZulu-Natal a re ba belaela ba babedi ba swere ka morago ga polao ya monna wa mengwaga ye 30. Ra tseba gore Mthako na le kwa Vivo le khone ka bana. Ka koloi ya go utswiwa, ya. Mara tsa ke maphodisa ka mga around ba itse ba registration ya koloi ye. Ena ke nagana gore o shitsa le khone. O no ba gona. So wena detective, o nagana gore re direng? Re me di awaranyana tse mmalwa re bona gore go tla tlhagaile. Ke nagana gore e re ka ema di awaranyana tše nnyane fela. Apo Mthako a ka se tsamaye mo a ya Botswana straight ka koloi ya go utswiwa. True that. True. So wena detective o nagana gore go la le mo a stopileng ko teng. Ke ntho ke ena gona. Gape ka montlo go le Swiss. Ene Mthako a tsebe mo a yang. Ebile le le gore o utswitše map ago. Motho a under 40 o kgona go tsamaya ka map. Detective. Awa, ke nnete wena detective. Thabela. Ka ba dilo ka moka di lokile. Awa, di lokile shem. Lo ka moka di lokile. Hey, dijo tša lena. Hai, di ne le tlatso. The best in the village. Re tumile ka tsona tše. La le fresh le zambani. Vele. Ka Thabela something to drink. Metsi, beer, cider nyana. Bon, re gopela di-cider tse 2. Okay. Tsona fela. Tsona fela. Okay, di atlale. Thank you. Mama, after that, tse pedinyana tsa. At least nyana ka le la motho ina tloa. Mama. Detective Ramashala ya. Oh, woman. I am put your joke and put your joke. I be joke it up at your books, jail. Huh? Bona manna, retabonano. Kikile ba call it. Detective, itla ka tsona. Ke mang? Detective. Why wanna go yela e utswitseng kwa Vivo. Kera ya cashier. Ya? Ba re bona re tse mo motseng. Ko kae? Ona magausi ba gomo. Gomo. So when a detective o nyaka ge direng? Bona detective. Go njwale. Ke ra robala ko guest house. First thing in the morning.
re ya go meswara Still Nashidi. Lips in again. Awa, ra leboga. Tsoga. Ke re tsoga. Ke eng mosime? Ke eng o diang? Ke mmerekong stela ko wena. Mara na jwale ke tsena ka yo mmerekong. O tsena kae ko re? A ke re nna ke tswa fo go tshwana le wena. Thabo, tell me, why don't you make yourself useful, man? Oh God. Take this newspaper. Maybe you'll find something better. What guy was so clever? Awara, you took the life of the innocent. Why for the stupid reason? What's the data that we know that point taken? How the hell do you make when you change shit? Oh, pasito. So. Leke man. Ek het besig daagter man. Ek is aan alles skrap as so. Jy ken man die goed is. O ken jy met lasa traka so last week. Ke o bona le nko ke bona re ena le di oli man. Ya man, bona brabas man, ke re nyoko o tsonyanyana man bona. Ko ntlong ke bona jive. Ai, Tibos. Ke nana re tlo mpatela nje ko mothong. Kushisa. Mara wa tsebe bo rong kolota bokae wena man. Ai, brabas o ska war, moni warni. Bona ne, ke peditse di pere ena bona ke a di fila tse mtori di phaya mo katsing. Ke utlore. 20,000 tab. 20,000. 20 God. Oh, wa brabas. Mo wanchaya mo brabas. Ewan. Hey. The interest me like. Yeah. Una na re dikolo itse ke dulukisa kae ene da bentse ke ba gafa kae ke mo ding that's why ke adimisana ka tshele ek sub dummies mele max ye ke re patalme mara brabas bona ke a o tshele this one ke feel mo kaseng ko re bona that one ke feel ke matlosi brabas tibotse o dula o na le di feelings that's why o le domkopo sho o le mo dikolotong because o na le di feelings o tlo di machelete o na le di feelings brabas bona ke a o tshela man ke tlo kaya nyo ya bona mo tibos you have reached your borrowing limit yeah ang a go sa do re nka wa di machelete and o mo sekolotong there's no way out mara brabas o rena jwale sa ke phaya so ke tlo ipatala ka eng ka bona plan mfana Zazo sak esime sak okay fine shop brabas re ke re a ke na yona zaka eng ke eng o tlo tshuna eng brabas o ntshwari gape go lona je ke ene gore ntwe ya go ke moshasha phela mapodisa le lona tlo tswara o matshonisa tibos wa bona o sampatele so you see ndi khotesi to khaula di khotesi o di bona ka di ntshayi ka di parada bu di hack gore o mondo mongwa ke namo a di bona tot osis ya bile ke dingwale gore ke di parcela tsa Thabo ke batla gore ba bona yi bu di strata ba tsebe gore yo le Thabo tsa masena next o empty mara brabas mara ke phrase break mara je ke no o ba bona ba fana ba wa ba bona nna le bona sure ons ga di seker makoro wa mpatela o sena di khuteng o tsa di bana brabas o tsai Tobela mmalekae Rona le kae? Rona awa ke be ke no tla mo ke itle ke check gore na dilo di sa sepela gabotse Okay, kana ke mang ka le? Ka lebitso ke Shumi. Shumi, nna ke detective Ramashala. Nice to meet you, detective. Nice to meet you too. Bona Shumi, ke tlhoka favor-nyana e nyane. Okay. Ke gopela gore o nkhipele information ya batho ba tsenang ba etswa maina le ID numbers. So gabotse le nyaka ke be some sort of a spy nyana mo. Go ne le case e nngwe ke busy ka yona ne. Information o go ka nkrela yona o tla bo nthushitse. A ke a kwishisha mara le nna ke tlo gopela favor from lena
a ke rile bona ke no ba mošomi fela mo so ge boss wa ka tseba ka tabatše nka no kobiwa mmerekong pele ke be ke no kgopela gore tabe re keep between us no ba sephiri sa rena la bona o se ka tshwenyega man gabotse ke no diša kore batho ba bantšhi ba batla mo ba no tla ba no re tše pedinyana ke moka a ke nyake ba wena ba wa ke ba nyake wene no fa information nka se ba checke ba go tla tše pedi tše ga gona molato ke a lebogane If you feel the song, combo the 7, combo the 7, combo the 7. Come on, move with the rhythm, combo the 7. Set the fire in the rain. That's the key to unlock if you wanna tell. Tate Jo. Hello? Nne le bonnete jwa gore motho o fetile mo mabane. Ka nnete le thereso. E le gore wena gona jwale o nka mo tseba ka mo sefatlhego nka mo tseba ga nka mmona. Detective Ke ntsha na le fotoela botlhatsi. ntsha fotoela wa mo tseba papa Ya, so ka lemo le ka bosanyana ke a mmone wa gopa. Ke ena o. Ya. Ntate Juba ntate Juba e le gore o bua nnete gore wa mo tseba motho so ntate Juba re kgopela le re fe information No, ga ke na bothata wa lefa yona gore le mo le a go belelebe bohlatsi wo feletšego. aowa ra leboga papa a ke re re nka itse a kere aowa thank you very much papa aowa re lebogile gape ke information go magato a le a tšereo. aowa go leboga rena papa ka thank you This is Thabo Madisha. Please leave your message. I'm not available right now. Have a lovely day. Lad. Excuse me. Sorry, man. No, man. I give me no what's way. You can't be patting at the drink if you are mine. Kitabo. Thabo Madisha. I hope our mind won't say that. I want to know that I can tell you that I will kapolela mo. Ready, ngano re ma hotel no re stakile mo pleke bana re thabela fela re go tlile makarapa batho ba ba Marana. Mpotsa masi. I can tell you guys are today, or I keep it short. But can I not go outside? Yeah, I mean, so if I was see the TV check come it's all over. Oh. Hold your horses. Hold your horses, please. So now we're clever, eh? But Chuck Norris now get moving. Oh, man, Chuck Norris. Then on we're gonna must see. No, but I go. I won't create books. You got me wrong. What was it? Monday show. Go quick. Mustn't number. Mara, can I know it? Nka bo thusha botse ke nyaka go thusha. Wena. Ba thusa. Yeah. I can help you. O tshele dish. Wa bona me bra. Botse nna le wena re a tlhokana botse. Wa ntlhoka le nna ke a tlhoka.
wa bona re a tlhokana gore re kgone o kry-a ntho ka mokana ga rena re nyakang monnesho ke a tsewa rena thuso ra reng ka rena o nthuša jwang ke be jwang mara ke na le mosadi yena sore ke motho o moshapo nne mara ke nyaka o gore ke moraiše pakete ya o kana re bjaka mokgokwe so ke be ko gopola gore mohlomongwe o ka nthuša le nna ka go thuša well a re ka thuša a kgona o ndirela nka go direla tše dintši breka bona wa nthuša ke a go thuša wa bona ba re kamina ka wena izandla sakhe sana ka gore ga o ka lebelela gone jwale breka ba tseba re o ya kae ena ba ye ka batla o kry le maphotsek man o na mtompo tsona ke seporofeto no ntho ke nyako go mpotsa yona ke gore senepe sa gago ba se rometse all over batho ba ka mokamo ba a tseba gore o mangwe e segale o mongwe le gore a swane le nna wa mogago o tlo ba go recognize and then the next day o ke pone le ka ra kgolego so wena o morongwa ga ba riela right ba tseba gore o mo Bochum so nna nka go thuša gore o tswe mo Bochum o bolokegile o fihle bordering mo yang gona ba sanke ba go bona ke ntho ke trying go botsa gore ke ka go thuša so wena o ka nthuša gore ke tswe mo village ya lena masepa wile drink mnesho wait a second wait a second Brad, in case you can change your purple. This is my business card. Can you phone me? You can show me your number. You show me your cell phone. Tabo, magician. Don't push each other. We'll go out and pipe in a new year. At least finally DSTV. At least sure. So I regret something to eat. Lo no tsore ke tla. Hey, yeah. Ke tsore ke tla. What's the matter? A look at the bag. Detective a kompotsa. O plan no bereka nako e ka ka mo agency. 7 years. 7 years? Yeah, 7 years. When I lived that after 7 years. Then Ay, mara anyway wena. Monna ga o gona o understand. Wa bona ile wa ka yena. Yo, ke re motholo o dula under setsa so. Left and right. Ke re hey. Ke ga ke robatla o mpotsa ka mogo he this agency is dangerous ka teng and stuff like that no ke tla dia Detective what's about I can blame oblela net do di dirang ne merego o kotse too much bona ga nna le motho re dilang le yena apa this guy oblela le batho ba bantši ba gona le o tšhaba ko tronkong wa bona gore ntho e dangerous
Mba o ska wara wena detective. O ska wara. Motho le yena o tlo mo swara. First thing tomorrow morning. Ga tswa so ena go tlo boya le yena. Bona re tla le yena. Re boya le yena. It's 1994, got December the 14th. My mom fed my floor by the time what I broke. Still lost a hit, your family was there when the comfort was born. Star when the rise, but it's a tila FIFA, la lady, na lady, it's a well in this game. Kino tena lele fast la khatera. Answer my calling conversation, leave a demo connection so tight. Give what to diva modimo. Flock with the angels, I'm fighting the demons. I can't solve the wicked, my bowling is different. One in a million, you nothing, you zeros, no matter how many you are. Hello? Thabo, ke Shane Maseko Grootman la. So ke ready to tell just story sa wa mfonta. Okay. Ile gore why o nyaka room? Accusations. According to your driver's license, it says you have a house right up the street. Oh, the thing called my cake in a Ile gore why o se a entlong ya gago? Lebaka ke gore ma Ntho e o nyakang o itia gore you want to cheat on your wife. I want to do what? Yes. Ke a le bona lena ba shimanenyana ba le tla di guest housing le nyako itia brothel. No, Mama, I'm not trying to. O ska mpotša gore o nyako diang a o nyako diang. Bona. Ke ne le matlo ka morao ga tlhogo yaka. Ke a di bona lo tse di diagang ka mo di guest housing. Mama, ntwe nna ke nyakela. Wa tseba nako e ke le o monnyane monna le mosadi be ba ne le ntongwe e ka se ba gagwantšeng. E seng dilonyana tše le di diang mo di guest housing matšitša. Re sa nagane le go nagana ka cheating. Mawe, nna ke gopelela. Room number 1. Thank you. Mr. Cheater. Obanamo, everything was covered. Ikalina laka. So I want to tell you to mo arwa go nyaka. Or se phegalo. Bona mpotse gore le to change am from. Wa bona keng in the break. Ona le insurance company ngwane hore ne ke iberekela ne. Ke le ka dia police ne. For nna le msadi yaka. A very nga police. Ya life cover. Re bolla ka bomma ka eso. Re bolla ka bomma mo 400,000. 400,000. So that is why ke o ka mlaya ne. Na lo wena re tlo gona hore ke go insurance company ke gona o claim saka. So ke ona plan na yo. Of course. Jalo fela. Lutho. Ka malaya ra collector zaka. O malaya nna ka collector zaka nna lo wena ra ba mnate. Ka mina ka wena. Ntone gore ke DNA jwang kae kana go ma. Nje ke nagana ne. O bona msadi ya kana. O challenge gage. Every day kana go ite. Wa bona. So ke na no wena ga le spanning o matsene a leta. So na ka bola ka kana we. A ke sure mara ke nagana mohlomongwa re nka phunya le thaelo ba nna ka straight go mechanic. Wa re phunya le thaere e shumisa di code. You know really story ya selo ke se for. So Steve a lo tharele a le phunya o di ambo tsono. Ke re fluga ke tsoga ke kry e le flat. A ke tsore maybe nkana ba ke gatile speaker gore mabetlele. Ora ke pela le nchekela nyo. E mo go ine ka se go mo go ka se mo ke. O ka ona go re nyaka yo ngwe. Entso. Mo ne ga e ntso mo. No problem. Le na le ona size. Na le ona. Okay, no problem. Au sheke mfana. So nna nje ke nagana ne ke re tomorrow. Tomorrow? Yeah, tomorrow. Hey wa. O tsobile man. Go eng jwale? Man o nyore ke na le tletle tse fela o prepare bola motho. Wa ga fo wena botsebotse mne. Wa tsone ke methe serious wa mo. O bolela ka nako. O bolela ka nako.
a fa gore wa tse gore go na le maphodisa le gore a go nyaka motse o ka moka ande ba shetse ba fitlhile moo ba tseba gore mo kae ke a tseba man. so o bona gore nako sento le gore na le yone nna le wena re swantse gore re dire this thing re fetse ka yona ka pele wa nkwešiša so wena nto e tlo go thušang ke gore wena o nthuše gore ke kgone go thuša wena wa nkwešiša nna o ke thabo ka šoma le ena o sengolo e tea sefebenyana fela sa ngwanenyana se ka wara godimo Hey, una karudi. no baby ne ke sa re ke a go tsoša Baby ke makena. ao mosima Futsege. Ha o khone go bona gore ke robetse. no that's why ke Tima le bone le. Tshwana Samuel, o robala go so. Ke go lo ga ri. sofa Ari ye. A ke nna go sa ke a mmereko. Ari. mara motho o tla re nyaletšeng mo marabana Rubbish. Tsoga. ke eng jwale ke eng mosima Ke mmereko. and then tsamaya sure O be le tšatši le le botse ra le hlwele. yeah she's gone o tsamaye ke taba tša dibotse monna bona ne o tšeela ntšhagage ka 11 everyday ne and then a fetša a tsuba ka moraga restaurant and then a ya ja lantšhagage across the street tlhokapelela monna kodimaga so bra That's the exact car in the Vivo.
ke founetswe ke one of the police officers ba e leng gore ba patrola ka mooki now and then a mpotsa gore go na le ntlonyana man ena ka mo jarateng ya ntlo ene go phakile koloinyana e leng gore it's kind of like suspicious, so that is why I am a phone nna. Nna ka dia ka ke tima ine. Detective, dirile mmereko o mmotse. Let's just speak, man. What's not on to Central Radio, Central Crime Officer? Yeah. It patrolang the whole village. Kudu, Stratas. Sona Stratas. O bona detective, motho lo re go mo kreya. Re kreile koloi. Le yena, he's next. I'm telling you. Hello. Yeah, Nina. Yes, man. No, man. Ish. Mokgwa ke re ke nyoko check or na a o tse rona mosimo mo kae man. Yeah, cause ever since I was American, I mean I am American aso nka bua. Yeah. Le phone ga ke re ke iPhone a itseng. Yeah. Wa mokgwa ke re a ka tloela gore o bua lata so ena le ga e tswa le bagotsi ba gago o ampotsa okay all right okay no problem re ke tla fonela ntho ke tla fonela Joyce mogotsi ya go okay I ain't the top of the cigarette. Roaming the railers, I'm too legit. I'm not even buying a face, I'm having my body and soul. Me on the top of my levels. Higher and higher, I'm heading to heaven. After such a short notice. Ditaba tse go tshwaretse go tsona ke mabapi le mosadi wa gago. All right. Ntate mosadi wa gago o rishile. Eng? Go jalo. But how? Go ya ka mokgoleng ka gona o humane ke mosadi tsoko a joka ka fasa ga le bridge. Ka fasa le bridge? But how? I don't understand. Ka mokgo statement se se tswela go gona go bontsha ka re o wele from go godimo ga le bridge o fitlhela ke letla gana fase. What was she doing at the bridge? Go ya pele thabo di tlampalela tse go tshwaretse gona ke tsone tse ke maswabe monna. Summer time is here. I hope you're ready for the time, yeah, monate. Golo fella for the party. Another gruesome crash scene. Some of the bodies strewn across the road. Others in bushes about 20 meters away from the road. Residents describe the crash as terrible. Alfred Ditwalo says he's still traumatized. The extent when it happened, I was at home asleep. So one yeah. Partner. Ke tsebile ka rotla phone. No, nne botse monna. Wa etsetsa gore maphodisa a gone re ka story sa gago. Ba se rekile. Ka nnete ba nana gore ke accident. Jwale wa mpotsa mo. Or tšhelete ka ke kgwetsaneng. Seo se tlo tšea nakonyana ka ge ke santse gore ke ye ke o file ko insurance. Wona thabo. Wona ka ka morabarabe Ke ka diketo. Re go botsa mo lisa lesho. Wa bona nako ke ntong le ra ke na yona thabo. Gape lebella. Ge o njwale ge nka re ke a claima. Ba tlo ngononelwa. Ba nagana gore maybe ke ka moraga tabe ka moka. For tag man. Thabo mpotsa masebo. Bona mo lisa lesho. Ke ra lokile karolo ya ka thabo. Vale ke nna karolo wena o ra ke karolo ya ha. Thabo. Go tlompata. Wa fetsa wa ntša ka re masepa ke tsone ka rago. Nna re nkwishisha. Ke a go. Mpese le tsaka thabo tšopi. Re ke tla o fa fitlhella go sasa. Jumpers. Ba ke na go founa.
Ke eng? Thabo. Ya, ke ene, ke eng o nyaka eng? Ke pase mo. Masheleng a ka kae? Base, ke fetše go hlokofelelwa ke mosadi man. The next thing wena o mpotša ka tšhelete. Aowa man. Ya man. Base, jo ke kgopelang kore o mfologe man. Mfologe man. wa tseba mona Thabo ke palelwa go dumela gore se tloga se diragalela go wena kore ebile ga ke tsebe gore re go botse gore re sore go fihla kae. Yes, Thabo, we are very sorry for your loss. Ke bophelo ke tla reng. Mbotse family ya gage e tšea jwang taba e? Ntša sena batswadi. Batswadi ba gage ba ile ba tlhokofala gale. So I was the only person o relaya mo yena. O tshwanetse go ba go rata ka pelo ya gage ka moka. You can say that. O tsamaya jwang ka di-preparations tša legoma? Ee, Thabo, re tlo go romela di-condolences. Well, ewe ke le lengwe la lebaka la gore ke tle mo today. Ka ge le tsebe gore di-funeral ke diutše le gore di hloka tšhelete. And a ke mo seemong se se kaone sa gore nka dia jwalo. Ne ke gopotse gore maybe ge re ka tsenelela tabeng tša insurance plan ya gae, ra process as soon as possible. That would be better. Mona Thabo, ke a go kwa about policy plan ya gage ga gona tsela e nngwe e ka gone e re ka e šomišang go explaina seng fela re ile ga re ya through policy plan ya gage re kry-ile mathata a mantši. Ee, Thabo, a gona tšhelete e tlo tswana. No payment. Mandla, motho o bolela kae? Ntwe a lekang go ka e tšweletša ke gore tšhelete e bo santse ngwe e hwetše ya mosadi ya gago mo planeng ya gage o ka sa e hwetše. A ke kwešiše se le bolelang ka sona le gate re lebeletse plan ya mosadi ya gago ga mmogo le diloyara tša rena wa tseba when coming to the policies santse re tsamaye ka molao jalo re hweditše tlhakatlhakano e ntši wa bona go ka lebelela botsebotse when coming to this part ne re hweditše tlhakatlhakano e ntši when coming to the policy ya mosadi ya gago. Policy ya mosadi ya gago a e cover suicide. Suicide? Mana, Mosima didn't commit suicide. Ga se sephiri monna gore wena le mosadi ya gago dilo ne di sa le tsamaile ga botse nako e ka mo. Mana, Mosima didn't kill herself. It was an accident. Ke seo nyakong go se dumela Thabo. This is ridiculous. Thabo, hey man, lebi a ke kgolo gore wena motho lo a ka bolela ntho e so. Thabo, ba mo hweditše ka fase ga bridge. A apere uniform ya go mmerekong ka nako ya gage ya 15 minutes lunch break. Ga se yena a ikgethetseng go jumpa off the bridge just like that. We are really sorry, but there's absolutely nothing we can do. The lawyers are making us do everything by the books. We are really tired, and there's absolutely nothing we can do. I'm sorry. There's nothing else I can say. Bona, Manata, re tlo ba le wena throughout re go support ka gare ga situation. Just that re bereka ka melao man. Re tla ba le wena re go support ka dinako tsotlhe. Impa iseng ka tšhelete ngwaneso. Mr. Matisha. Yeah. Re gopela go bolela le wena for metsotsonyana fela. Le kae papa? Re gona le kae ma? A wa re gona. Mr. Matisha, ke nna detective Lebepe and this is my partner detective Ramashala. E ka ba se mabapileng seo? How, papa? Ke nka ro tshwara mo tshwara kwa wa tlhakatlhakana. Mogwa ke fetse go latlhegela ke mogomagadi. And ga jwale ke gona ke bua moshara. So, awa, re masedi papa. Papa. La mtseba ntate.
No, a ke mo tsebe. Ntate Madisha, ke kgopela hore o lebelle botse. O lebelle botse. No, a ke mo tsebe. Le ne le bonnete jwa seo? La boraro bošego ne le se kwa tšhesanyama? A ke gopole tšhesanyama. ya ka gore o mongwe wa di-barman kwa tšhesanyama o re boditse gore lena ne le le kwa tšhesanyama ka la boraro bošego. Maybe motlhomong wa ntše ke e gona mokgwa a ke sa gopola. Mr. Madisha, if o no le gona le ena motho o re nyakanang le ena o na le gona. Batho ba modimo conversation ya ka le lena go ntšotše ke bona nka re ga ena direction and e thoma le go mbora ka ge ke le boditše gore ke na le mathata ka mogae. Mr. Madisha, re kgopela go tshwarelo if e fitlhile mo situationeng eone mare if o ka gopola anything, and I mean anything papa, re kgopela gore re founela kere. Okay, sure, I will do. All right. Ra leboga papa. Thank you. Thank you. We'll keep in touch. Hello? Osinja. Hey, Kar, you screwed everything up, man. Ampotse man. Or o tshwere tšhelete ya ka. Everything. Plan arena, we Sinja, man. I mean, ampotse man. O tšea gabotse. Eh? Ka gare ga dilo tše dintšhitše ka moka. Wa tšo nagana le bridge. Eh? Le bridge, man. Thabo a ko botsa or a ona tšhelete ya ka. A o nkobotse wena mose. Ke re ga gona tšhelete. Kgopela re se ka kgantšha dilo tša sebale. Ke nyaka tšhelete ya ka. Bopantiti ba ba go thiba ditsebe. Eh? Tronke go thibile ditsebe. Mona ntheletše mo. Wena o tlo theletša nna wena sefe. O nkgopetše favor. Ka e dira. O tla ba le ditlamorago. Ditlamoragonyana tša eng? He mona, gape gona o ntšhoše. I mean, keng, o tla bitša maphodisa? O tlo mpona mo mojakanong wa gago. Ke tla ke tshwere box ya ka dithulose man. Ke tšhogile. Good luck with that. Ka ra o tsebele mo ke dulang. O tsebile jwang gore ke dula kae wena mona? Dirang ka wena moneso o sa mfe tšhelete ya ka. Na Thabo nkabe ke le wena. Nkabe ke nyakana le pudi moneso ke thoma phasa badimo ka moka ba Madisha. Because 15 minutes from now tlabe ke tlile ka Madisha ke tlo le nešitša pula ya matorotoro. Oh, my beautiful detectives. Ke be ke sa re ke tla mo go lena. Me. No, actually, ma'am, it's Shumi. Shumi? Yes, Shumi. Oh, I'm so sorry, Manuela. No problem. Dilo ka moka Shumi. di right papa. Oh, detective. A ke rile a gopola last time le tlile mo go nna le nyaka thušonyana ka gore ke lebele leitlho mo around mo. So go na le something se ile gore nka ba ke le humanetse sona mara a ke sure gore se na le bopaki. Bolela monna, bolela ke eng seo? Oh, malobanyana mo go na le mothako o mongwe o tlile a checka in mara ke be ke se mmereko eno ba no thuša ka ono ra krile tsa motho mongwe le mongwe a tla mo re scanner di-license tša bona for dilo tša di-legal what Mare leina la gage ke mang? Thabo something what Thabo mara go na le ntho nngwe a ke ikušiše ka mothako mothako mo licenseng ya ge e registerile gore o dule distrata tša ka mo godimo ka Detective, this looks familiar.
What's working? Get a kitchen, check a spit. Shexeme auti marumo fase nakatlelandwa Shane Braga go pela skankawata please. Francis skankawata Braga please go pela. Ke na manatha. Sipela se ke se betha mo se tsebe. Mfethu unyaka yenye mo gona mfethu. Unyaka yenye kishi. Oh, o maitong. Shane unyaka yenye mo gona mfethu. Unyaka yenye. Ke nagana gore monatha go molaleng gore ke na ka wena. Ke na ka tšhelete. Mina Shane. Akina yo. Ya fotak. La mo fase. Batse ba monatha go. Ba tswa ke tšhaba trongo. Ke phela ke tšhuile. Ke phela ka boima tse ba re every day mapodisa a phela le busy nya kana le nna. Madi ya ka bela tha. Ntho kana o nyaka mos. A so tsela bodara. Eno o etsela o ke ke. Ya bo yo. Ha mo emo ha mpotsa ke na ka ke ntha. O bolle sona. Ke tlo fa mma. No thabo. Ke mo se mo se lore. Se ke sna ka nga sa le botlhoko. O feta se ke se tlhoka. Mr. Madisha, bula, hloka go bolela le wena. Ke se ke. Come on. Oh, Mr. Madisha. Look at Papa. Everything is fine, Mama. Yeah, le phumelela go mo kry motho lolo no wa legodo. O ska ba wara wena ntate Madisha. Ke re gape Oh, that's good. No, that's good. That's very good. That's very good. Great stuff. Jwatse le re moga Madisha bomma le bia keng. Ntate, re go le gore le hirisitse room mo guest house ya motlase. Ke nete. Nna le mphumagadi re be re sa kwane botse ka dipolelo ne jwale ka re ke no mo shiftela go booka mo fatshe mo gore di discover where. So wena Mr. Madisha o batla go potsa gore wena o no hirile kwa ko guest house. Yo. O ne le bonnete jwa se se bolelang. Marama. If ine se nna nga be ke tsebile motse. Ke ra gore gape go tabele mputsheng yona I make sense. Le nya tsa mona ga. Se a makatsa. Se makatsa kudu wena detective. Bona mo Mr. Madisha. Re dile re checkile phone record ya gago. And then e re botsa gore wena gona le di back and forth phone calls tse leng gore wa di dia from your cell phone to that guest house. So ntate Madisha ke gopela gore o mpotse botse gore na botse go tlhagang gona mo. Oh, the phone call. Yeah. No, ne ke founela mogomagadi ke le kwa lodging bona ba le ka moga re try go lokisha ditaba at least ke gona bua ka gae re be happy gape. Mara gape le today this morning I am talking about this morning, Papa. What's really a call from your cell phone to the guest house? Jono, no, ke ba phone ka Porsche. My stick wa bolela le motho 2 minutes. 2 minutes ile Porsche. Bona mo. Re botsa nnete. E le gore o ntso bolela le mothaka o le o re kwileng gore wena o no bolela le yena kwa go bare. That's not true. Go ne le mo liang gona.
Ke gona ke bua logic ka mogala. I think re tlo senda o tsamaya le. Awa, re sepela le ena. Okay, ke gopela go lata jacket ya. Please. No, papa. Awa, le nna ke tla. Hey, detective. Ke re wa bona site e ka moka e. Nka re ke thutswe ke truck a yona. Ke re botlhoko ba gona. Hai mara o tla ba right wa tsela. Awa, o ba right ke tla ba right shem. Hey, anyway, enough about me when a detective. Hey, did you manage to get our guy? Hey, bona. Bobedi jwa bona. Ba swere. Bobedi jwa bona. So, detective, o nyaka go mpotsa gore Mr. Madisha o na tseba mothaka o. Wa tseba story sa banna ba sehlaka-hlakane. A ke tseba gore ke thome kae ke fete kae ke se explain. Detective, please. Ke gopela gore o explainele sona bit by bit. Detective, apparently that's Shane guy o chabile ka boyena ko tronkong. A be ana o chabela Botswana. Wa e bona ntlo ye re kreileng koloi mo go yona go sa duleng motho. Yes. A dula mo yona. Then a banana o kra di birinyana tse pedi tse tharo. Ke ga ya ko tshesanyana. Ke mo a kopaneng le Madisha gona. And then Madisha o rile ga Shane a fihla kwa a mmona. Gore ntate o kola ke mmone mo ditabeng gore wa nyakega. Madisha, instead of reporting him police station, yana nagana go dira di-deal jage. Ke deal e jwang? A gopola gore okay. Mosadi wa ka sentshwelang abuse. Ere ke gopele monno. A nthushe go mmolaya. Nna ke mo thushe go chabela Botswana. What? Ke mathata fela. Madisha o ha se tšeo fela. O kolota ntate wa matšhonisa o wa mechanic. The mechanic guy. 20,000 wa mo kolota. A kwešišitše gore ga a bolaile mosadi wa gage, dipolisi di tlo mo fa tšhalete. A patela sekoloto, a ba šalela ke tšhentšhe morabeng. Wa tseba ba bolela nnete. E ba re o se ka nyatša di-decision tse di dirang ke setlela se se leng disparate. Detective, never underestimate the stupidity of a desperate person. Ka o botša. O botša fela. Sure. Awa.